Hawu Mmilikehli, awu sanibonani bafowethu ngibingelele. Hheyi webafowethu ngibuka nawa ama-stats omjida lapho u-coach we-Kaizer Chiefs ozoqala nje maqala isizini oku-Fernando da Cruz. Okungama-stats angamahle neze lawa ngokwabuka kwami. So ngingothatha lapha kwi-Soccerbet. Soccerbit ya. So lo mjida lona-ke kuthiwa udlala amagemu awu-120 e-head coach lapha AS FAR. Udlala amagemu awu-120 bafowethu. Ngicabanga ukuthi amagemu nje amasizini amabili or amathathu mangaphosisi. Yabo. Kulamagemu-ke awadlalile 120. Ukhone ukuwina amagemu awu-48. Cabanga. Hhayi no-50, 48 game akhona ukuwawina. Yabo. Wabuya-ke kulokho wazophinda wazodrowa amagemu awu-35. Shuthi ama-draw into yabo bayawathanda. Cabanga. Wabuya wazodliwa kawu-36 kula magemu lawa. Eyi yena irekhodi leli akusiyo irekhodi elihle kakhulu ingane zokuthi irekhodi nje elibi for u-coach esisodwa esifuna iligi kuye. Irekhodi nje elibheda kakhulu, kodwa-ke umuntu angeke samhlulela bafowethu. Kuthiwa lo mjida-ke uthanda ukudlala isitayela se-4-3-3. Uyasithanda kakhulu-ke i-4-3-3 uku-attack-a ngamawinga. Uyakuthanda. Abuye-ke azothanda i-4-2-3-1. Njengoba noNabi benibabona-ke bebeyithanda-ke i-4-2-3-1. Bebeyithanda kakhulu uNabi. Kodwa ibigcina imhlula-ke yena. Kodwa beyithanda i-4-2-3-1. Yabo. So-ke wawina-ke ikhaphu kuphela bathi iBotolo Pro League. Wawina iligi lo mjida. Wawina iligi. Ikhaphu kuphela kuleyo 120 game amagemu awadlalile wakhona ukuphuma nekhaphu iligi. Ngicabanga ukuthi i-Chiefs-ke mhlawumpe-ke imfakele ukuthi azowina iligi. Imfakele ukuthi azowina iligi. Ngoba ayi kulamanye amakhaphu lawa angaphandle mncane for wona. Mncane for wona kakhulu futhi. I don't think ukuthi singathembela kuye. Eyi yazi i-Chiefs nayo izosenzela izinto bafowethu. Izosenzela izinto ey'bukwayo kodwa akusenani iy'ngane zakwethu. Ake ngisho nje ukuthi singajeshi-ke simjaje lo mjida-ke. Asike simuphe ithuba. Asike simuphe ithuba sibone ukuthi usiphatheleni yena. Mhlawumbe khona okuhle aza nakho. Yabo. Kodwa singaqale simjaje iy'ngane zakwethu. Noma-ke i-Chiefs i-page lakho ingakamemezeli lokhu ngokusemthethweni. Kodwa nje iy'ntatheli esiy'thembayo. Hhayi sithi yiyo le ndoda singazi-ke ukuthi ingagcina ishintsha ne-Chiefs leyo nto. Asazi-ke. Kodwa nje hhayi iy'mpukane ezihlaza zikhomba le ndoda. Zikhomba le ndoda ukuthi nguyena ozoba u-coach lapha kwiMpufana ngo-26-27 isizini leyo. Hhayi ingwe siyifisela okuhle kodwa angeke sayibambela inhliziyo ebukhuni thina. So nje ingwenya hhayi aqhubeke enze umsebenzi omuhle eqashelwe wona. Ngibonge iy'ngane zakwethu.